ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. We will now take the matter to the NWC next week before the NEC, where a decision will be taken. Mo kgasong eno rutla fa komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ya ANC e solofetse go amogela dikatlanegiso tsa gore a go phatlaladiwe KwaZulu-Natal le Gauteng kgotsa nnyaa. We've got, at this stage more than 4,000 to 5,000, operating permits that have not been, collected. Bapagami ba setse ba gaeletswe jaaka strike sa mokgatlo wa di-taxi tsa maeto a malele kwa Durban se tsene mo letsatsing la bone. Namibia e aga ditikwatikwe tsa bašwa tse di ikaeletsweng go thusa ba ba sa direng. One of the things we sort of discussed was our decision making in the final third. Mo go tsa metshameko, motshwaradino wa banyana a re go tlhoka liki ya professionale go tlile go tswelela go ama tiragatso ya bona. Mothwetso Madume o amogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Komiti ya ANC ya tiro e tlile go nela komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ya Lekoko dikatlanegiso beke e tlang tsa gore a go phatlaladiwe KwaZulu-Natal le Gauteng kgotsa nnyaa. Baeteledipele ba Lekoko kwa diporofenseng tseno ka bobedi ba phuagantse ka motsotso wa bofelo maiteko a go tila go phatlaladiwa. Isago ya komiti khuduthamaga ya porofense kwa KwaZulu-Natal ya tekateka. Ditokololo tsa komiti di tlhotse di kopane le komiti ya tiro ya bosetšhaba mme tsa bolelelwa gore sengwe le sengwe se tla buiwa ke Lethuli House. Mokwaledi kakaretso wa ANC Fikileng Balula a re maemo ga ka ke a tswelela fela o ka re ga go a diragala sepe. Komiti bosetšhaba e tla swetsa beke e tlang go dira tsitsinyo go komiti khuduthamaga bosetšhaba ya gore e phatlalatse komiti ya porofense kana jang. We will now take the matter to the NWC next week before the NEC, where a decision will be taken in terms of what needs to be done by the National Working Committee and report to the NEC. And then the NEC will then take a decision about what must happen in KZN. That will also apply for our later meeting with Gauteng. Komiti bosetšhaba ya tiro ya ANC e rometse taelo go komiti ya porofense go kgaotsa go buisana le makala le bobegakgang. Some of the regions in KZN have collapsed, and the ANC have got no chance to come back. They collapsed. We are fighting a Ferrari there with a conquest. So we need to match a Ferrari with a flying machine. Gulfstream that move faster in seconds, to surpass what is happening there. We dropped to 17%, my brother. And anyone else cannot tell us we must not do anything about that. We are doing something about it. Those who thought that they got the ANC to be weaker, we will rebuild it and we will come back. Go solofela fa komiti bosetšhaba e tlile go kopana le ya Gauteng beke eno. Dingwe tsa ditokololo tsa caucus ya ANC kwa kokwanotheo molao ya Free State di gogetse lekoko kwa CCMA ka ntlha go retelelwa ke go ba duela. Ba ikgolagantse le lefapha la badiri gore lekoko le itlame go duela ditshiamelo tsa UIF. Ba latofatsa caucus ya ANC ka go goga madi a mantsi go feta a e tshwanetseng go a goga mo dikabelong tsa Pay as You Earn. Badiri ba lekgotlape molao la Freistata ba ANC ba bolela gore ba amogetse dituelo lwa bofelo mo kgweding ya Phukwi monongwaga. Pele ga moo ba ne ba amogela fela halofo ya madi a ba amogelang. Ba bolela gore gape ba ne ba gagamadiwa ke go lemoga gore madi a bone a UIF a na sa duelwe kwa lotloleng. Dikgogelo tsa bone tsa Pay as You Earn le tsone ga di a ka di a fitlha kwa tirelong ya lekgetho ya Afrika Borwa.
jaanong ba batla gore madi otlhe a ba a kolotiwang a duelwe. Ramosebetsi o re kolota di-UIF hobane re le raya Department of Labour ha ntse re leka ho rarolla taba tsena tsa rona tsa meputso. Ya ba Department of Labour e kopa hore Ramosebetsi a bontshe bopaki ba hore Ramosebetsi wa contributor ka mantswe a mangwe o lahlela tjhelete ya rona, a deducta mekgolong ya rona, o e lahlela mo departmenteng ya Labour ko Unemployment Insurance Fund or UIF. So Ramosebetsi o la hloleha ho ntsha bopaki bono, ho fana ka bopaki bono Department of Labour. Mookamedi wa ANC kwa Lekgotlapeomolao la Freistata a re dikontraka tsa badiri ga di a ntšhwafadiwa. A re go oketsega ga badiri go ne ga dira gore ofisi eno e nne le mathata a madi. Lekgotla la ANC jaanong le na le badiri ba le bararo fela go siamisa tsamaiso ya ditšhelete. Ha re kena ka ofising re fumane ho ntse na le mathata ao a ditšhelete a boima a entsweng ke hore ha ho ne ho fetolwa molao ona wa ho fa di-political party ditšhelete eno ile ama ANC Freistata hampe mo ileng hore re ile ra ba le batho ba bangata ba ileng hore re a ba kolota, mme se re sebetsana le sona ha ono jwale ke ho leka ho boisa hore maemo a ditšhelete a rona a tsitse re kgone ho patala ba hore ba kolota. Le fa badiri ba re ba kgaratlhela go tlamela malapa a bone ka dijo, Kgwabane a rona le tsholofelo ya gore ba tla kgona go ntšhafatsa dikontraka tsa bone mo ngwageng o mošwa morago ga go baakanya tsamaiso ya ditšhelete tsa ofisi ya gagwe. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Namibia ya ga ditikwatikwe tsa bašwa tse di ikaeletsweng go thusa ba ba sa direng. Mohumagadi wa moporesidente wa maloba wa naga eo Monica Geingoss a re o tlhophile leina la Be Free ka maikaelelo a go netefatsa fa baagi ba Namibia ba kgona go itseela ditshwetso tse di tla ba thusang go nna setšhaba se se botoka. Namibia ke naga e le mo lebopong le le kwa borwa bophirima jwa Afrika. Ya rogana melelwane le Angola, Zambia, Botswana le Afrika Borwa. Palo ya baagi ba yone e feta dimilione di le 3, mme bašwa ba dira diperesente di le 61 tsa palo eo. Fela jaaka kwa dinageng tse dingwe, dikgwetlho tse bašwa ba lebaneng natso di dintsi. Mohumagadi wa moporesidente wa maloba a re maitlhomo a setheo seno sa bašwa se se agilweng mo lefelong le le bidiwang ka Tutura ke go samagana le dikgwetlho tse di lebaneng bašwa. Setheo se na le karolo ya boitekanelo. If you look at a lot of the challenges that you're seeing, it's related to youth discontent with leadership. So the way I see it, I think it's optimistic because you're seeing leaders coming into positions now who are relatively well equipped, but you're also seeing an incredible and deep frustration from youth that they feel they're not being taken seriously. They're frustrated about unemployment related issues, about governance related issues. And then there's structural challenges on the continent that have historically not been addressed at the scale that they need to be addressed. Go setse go rulagantswe maano a go atolosa setheo seno, mme go solofetswe gore se tla nna le dikarolwana tse dingwe go ka diriswa ke bašwa ba Namibia. Bothati jwa taolo ya melelwane mono Afrika Borwa ba re bogagamaditse dithulaganyo tsa go tokafatsa pharakano ya batsaya maeto ba ka nna dimilione di le 6 kwa melelwaneng ya naga e le 71 pele ga setlha sa meletlo. Mokomišenara wa BMA ngaka Michael Masia Pato a re ba okeditse nako ya tiro kwa melelwaneng e neng e sa dire diura di le 24. Naga e faraferwe ke mathata a bao ba tsenang mo go yone kwa ntle ga molao, bosenyi bo bo akaretsang go tlola melelwane le go gweba ka dithoto tse di seng mo molaong. Bolaodi ba tsamaiso ya melelwane bo tlhalositse fa bo samagane le dikgwetlho tseo di amanang le ditlhaselo tsa malwetse le dintsho ka ntlha ya dijo ga jaana. We have issued an operational instruction to all the ports of entry to intensify efforts to detect as well as intercept any attempt to illegally import the organophosphate pesticide, especially Aldicap, which is a banned substance in South Africa, as well as Tebifos, which is a similar
harmful substance posing significant risk to human life. Go le jalo mokomišenara Masiapato a re ba tlhomile maemo a kwa Mozambique leihlo. The current status at Libombo Port of Entry is stable, and we are processing both travelers as well as cargo as required. However, we continue to monitor the situation on the Mozambican side. We continue to interact with our counterpart on the Mozambican side, and therefore, should interruptions arise, we should be able to reassess the activities and the port processes that we do at Libombo on our side. O kgalemetse bao ba logang maano a go tsena mo nageng e se ka fa molaong. We have forged a partnership with the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development, which will be deploying their drones to assist us with enhancing the level of border security and domain awareness, especially in the problematic vulnerable segments. Masiapato a re bolaodi bo setse bo kgonne go thibela dikete di le 400 tsa batho bao ba neng ba leka go itatlhela mo nageng ba sena makwalo a maleba fa e sale dingwaga di le 2 tse di fetileng. Molemo wa one motho SABC News, Pretoria. Melaelwa yo a tlhabileng molwetse makgetlo a le mmalwa a okiwa kwa bookelong ba Galeshewe kwa Northern Cape o solofetse go tlhagelela kwa kgotlatshekelo beke eno. Molwetse o tlhabilwe fa pele ga badiri ba bookelo, mme seno se bakile gore pabalesego kwa ditheong tsa boitekanelo e lebelelwe mo go tseneletseng. Lefapha la Pholo mo Northern Cape le netefaleditse balwetse gore ba sireletsegile. Seno se latela morago ga tiragalo ya Sontaga. Banna ba le bararo ba tsene mo bookelong jono mme ba tlhaba molwetse ka thipa fa pele ga ngaka eo e neng e mo thusa. Monna wa dingwaga di le 23 o kwa bookelong mme mo maemong a masisi. We are quite worried and concerned at the department, but it happened also during the time when we were busy conducting our risk assessment, just to make sure that we strengthen the area of security in most of our facilities, especially the 24-hour facilities. Mokgatlho wa booki mo Northern Cape Denosa wa re le fa tota tiragalo eno e tshwenya thata ga ba gakgamala. Yunone ya re ke lobaka ba lopa Lefapha la Pholo go netefatsa tshireletsego ya badiri kwa maokelong. Dingwaga di le 4 tse di fetileng molwetse o ne a thuntsiwa le go bolawa kwa bookelong bongwe mo provinceng. We have been pleaded with this Department of Health for some time now to address the issue of safety and security in the workplace, which has fallen on deaf ears. Mapodisi a re a buitse molato wa maiteko a polao. The police arrested one of the 3 male suspects hours later in Galeshewe. The victim was admitted to hospital and the 2 other suspects are still at large. Denosa ya re tshireletsego ya badiri ke ntlha e kwa setlhoeng. Ba ikuetse go lefapha go netefatsa gore balwetse le badiri ba sireletsegile. Go sa le jalo, lefapha le totobaditse gore le tlile go dira ka natla go netefatsa fa maokelo a sireletsegile go efoga go tlhaselwa ga balwetse. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Baagi ba Stilfontein ba simolotse go romelela barafi ba ba santseng ba le kwa tlase ga lefatshe kwa Shaft 11 dijo le metsi. Seno ke morago ga gore kgotlatshekelo kgolo ya Gauteng e laele gore barafi bao ba letlelelwe go newa dithuso. Baagi a re ba buisana le maphata a farologaneng gore ba thuse ka dijo le dilwana tse dingwe tsa botlhokwa go baepi ba ba seng mo molaong. A re ba kopile dijo le metsi go tswa go baagi. Everyone is wanting to donate. You see, that's why we are calling from another NGOs, NPOs to come forward. Let's donate, let's assist, because now the court order is very clear that we must take food to the people. We must save those lives. As our statement stated from the beginning, that what we want to see people resurfacing in a good and well state. Ba malapa baepi ba ba seng mo molaong ba itumelela taelo ya kgotlatshekelo. I'm here because of, I thank this court to allow us to give the illegal miners the food and the medication. But I'm not happy because I will never say it's the criminals. Ga ba gare baepi ba ba seng mo molaong ba feta 20 ba tswile ka fa tlase ga moepo kwa Margaret Shaft le Shaft 10. Ka dijo ha bano wa bona esitsana ha bano fa ka esi bona ba to inka esi ba etse bona ba je bona ba luna ba di etsetsa maheo fela ka 24 hours me o ithola today ka 6 ya useni o to e josane hape ka 6 useni maheo fela se re ke maheo a metsi.
a ke tsetsane le tsona a rena di bona le bona ba na dijo mala ya bona ba na le yone ya go ja mala a se ngata e nyane mala bona ba ja. Ba lefapha la pabalesego ya baagi mo Northwest ba amogela taelo ya kgotlatshekelo le gore ba tla netefatsa fa ba ikobela fa ba tswelela go ela maemo tlhoko. Thabiso Moss, SABC News, Stilfontein. Bapagami ba le dikete ba setse ba gaeletswe jaaka strike sa mokgatlho wa di-taxi tsa maeto a malele kwa Durban se tsene mo letsatsing la bone ga jaana. Strike seo sa beng ba di-taxi ba ba kgobegileng marapo se tla morago ga maiteko a retetseng a go rarabolola mathata a bona. Ba latofatsa lefapha la dipalangwa kwa KwaZulu-Natal ka go se rebole makwalotetla le go thopa di-taxi tsa bona. Bapagami ba tlogetswe ba gaeletswe diura kwa renkeng ya dithekisi ya Durban. Bangwe ba ne ba eme mo meleng go tloga ka ura ya borataro mo mosong. Bapagami ba tlhagitse matshwenyego a bona ka ga strike se se tsweletseng. Working in Mbangeni, I live here in Gamashu. I came back on Friday and the way it's access. So I have a problem now. I'm a manager at Shosholoza Finance and I have the key with me, so I can't get to work. He says, I will wait here until I get a taxi because there's no other alternative for me. Bakgweetsi ba sweditse go emisa go dira ka diphalane ka ntlha ya mabaka a golaganeng le makwalotetla go nna mogwebi mo bodirelong jwa dithekisi ga mmogo le go gapiwa ga dithekisi tsa bona. Strike se ne sa emisiwa fa dikopano magareng ga lefapha la dipalangwa le mokgatlho wa dithekisi di santse di tsweletse. Le fa go le jalo, mokgatlho wa dithekisi wa re ditherisano ga di a nna le maungo. Mokgatlho wa re dithekisi di ka nna le kgolo di gapilwe ka ntlha ya fa sena di-license tse di maleba. He says, we are not fighting with anyone. What we want is that we are provided with operating licenses because our taxis are being impounded. Bathati ba dipalangwa kwa provinceng ba lupile gore maemo a retibale. After that meeting with the Durban Long Distance Taxi Association, we then placed adverts in various newspapers, requesting the taxi operators to come to the department. Lefapha la dipalangwa la re le tla tswelela go ikgolaganya le mokgatlho go bona tharabololo ya leruri. Khabagare sepodisa sa masepala mogolo wa eThekwini se na sa tsereganya ka bonako moraga gore dithekisi di parege tselafefo ya N3 gaufi le Peria go nnile gape le dipego tsa go paregiwa ga mebila e mengwe ga go ise go nne le ope yo tshwerweng. Motshwaradino wa Banyana Andile Dlamini a re go tlhoka liki ya professionale go tlile go tswelela go ama tiragatso ya bone mo metshamekong ya boditšhaba. Jamaica e fentse Banyana ka dino di le 3-0 mo motshamekong wa boditšhaba wa botsalano kwa Montego Bay ka Lamatlhatso. Le fa go ntse jalo, Dlamini o rotloeditse batshameki mmogo ka ene go diragatsa botoka. Banyana ba ikemišeditše go kaonafatša thaloko ya bona mo papading ya bobedi kgahlanong le Jamaica. Jamaica e maemong a bo 42 lefaseng mola Banyana ba le maemong a bo 50 lenaneong la FIFA le ge ba sepetše le sehlopha seo se tletšego baraloki ba baswa mahlo a di bona e le go moswaradino wa Banyana Andile Dlamini o re ga go bonolo go raloka kgahlano le dinaga tšeo di nago le diligi tša professionale kgweding ya maoto ya basadi. I believe that everyone deserves a chance and opportunity to actually learn and gain more experience so that they can compete at the highest level. Whether we like it or we don't have a professional league. We still need a professional league in our country where women will actually stop working and actually focus on their football. Dlamini o tseba seo ba swanetšego ke go se dira gore ba fenye Jamaica. We've been talking with the team and I think the biggest thing is converting chances and just creating chances, moving quick off the ball, creating spaces for our teammates and just being compact when we defend, apply the defensive principles. Mohlahli wa Banyana Desiree Ellis o re baraloki ba gagwe ba swanetše go raloka ka maikemišetšo a magolo mo papading yeo e latelago. One of the things we sort of discussed was our decision making.
our decision making in the final third. I think we created a few get out of the press out of our build up, and the last runs up front. Not a lot of movement for us to create those opportunities. And then also when we get into those areas that we don't become intentional to either shoot, we'll rather pass the ball to someone. Dipapadi kgatlhanong le Jamaica ke karolo ya go itukiseletsa tournament ya AFCON. Banyana ba shetse ba ralokile kgatlhanong le Denmark e shitana le England ka kgwedi ya Oktoboro. Sfiso Ramara wa ditaba tsa SABC. Motho di ne di le kalo tsa segonjeno kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC2 le SABC la hae ga jana ke go tlogela le ke lebogile kgaje ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. tla ke go leboga ke eme mogaetso madime re bona ponela pele a maemo a bosa mo bosego jo ga mmogo le motsatsing la ka mosa go bontsha fa go tla itemogela go sarasara na pula ka kwa province ya ka KwaZulu-Natal le province ya ka kwa Mpumalanga mme re lebelele motsatsing la ka mosa teng go tla itemogela masarasara na pula ka diperesente di le 30 ka kwa province ya ka KwaZulu-Natal, Eastern Cape le Western Cape mme ba ponela pele a maemo a bosa ba tsibosa fa go tla nna le kgonagalo ya molelo ka kwa province ya ka kwa North West, Gauteng, Limpopo ga mmogo le province ya ka kwa Northern Cape le Free State mme ba ponela pele a maemo a bosa ba tsibosa mo tsatsing la ka moso fa go tla nna le lekhubu le le mogote ka kwa province ya ka kwa Limpopo, North West le dikarolo dingwe tsa province ya Gauteng. Re tswele pele re lebelele digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebelela province ya Gauteng. Springs le be ke mo go digrata di le 32 fa Johannesburg yone tle be ke mo go digrata di le 34. Re lebelele province ya ka kwa Limpopo teng go tla nna le tlhabo ya letsatsi fa Phalaborwa yone tle be ke mo go digrata di le 40. Re lebelele ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga teng Skukuza go tla nna mogote thata le teng ka digrata di le 40. Mbombela tle be ke mo go digrata di le 33. Re tswele pele ka digrata tsa rona tsa di-temperature re lebelela ka kwa province ya ka KwaZulu-Natal. Ulundi go tla nna mogote ka digrata di le 36 fa Richards Bay yona e tla be ke mo go digrata di le 33. Re lebelela province ya ka kwa Eastern Cape teng maletsong mo mosong e tla be ke mo go digrata di le 12. Mitlana mogote ka digrata di le 31 komane yona e tla be ke mo go digrata di le 29. Re lebelela province ya ka kwa Western Cape teng Moselbe e tla be ke mo go digrata di le 24. Fajachene e tla be ke mo go digrata di le 24. Re ka kwa province ya ka kwa Northern Cape teng a pintene go tla nna mogote ka digrata di le 33 fa Kurumane le yone e tla nna mogote thata ka digrata di le 35. Re lebelela province ya ka kwa Free State teng Sasolburg e tla nna mogote ka digrata di le 35 fa Kroonstad le yone e tla be ke mo go digrata di le 35. Re konosetsa re lebelela province ya North West Mahikeng go tla nna mogote ka digrata di le 36. Lichtenburg yone e tla be ke mo go digrata di le 35. Fa Rustenburg yone e tla be ke mo go digrata di le 38. Mo gaetso ka go rialo go tswa ka magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.